Malolo ngā rurua talo whalawa o talafong mai Australia. I le mai o le whola sanga mai le paramia o Australia Anthony Albanese e whaatatau le iwa se lau 2.5 miliona ua ofuani le malo e whaatupe episosoani mō tangata e apia i sa wanga i tono mafutanga e mai se lava le tupata mai tai o fesiringi e nisi pe o la whape whea lau na whaonga le vai ngā tupetele. O le ripote le 9 News i le so wata wai o nisi o whainga whaavai ua sila i ere kapeneta whaatula whanoina leo nisi o tūranga e whaititi ai sa wanga ai mai se lava le tupata mai tai. O le whaasoa ina o ata le tala whea ngai o le a whaatula whanoina e wele i whailua mai a whaasalanga. O le isi baenga o le anga i eita o mwhainga o le whaamauninga o le matua o le soifua o le tangata e whaonga ina upenga te whailangi mai whaonga ai whainga whaona pōnei e sa i ai whaamauninga ma le a sila fo i le toi whaatulanga na sa o Paul Kalame e whaari i rungo televise. Whaopopo atu i leo le a whaia fo i se campaign e te te atua i sa wanga whaasanga i tamaitai a toi ma le whaia ni tū la whono e whaatatau i le whaamatu watu o whaamaumaunga whaarilo rilo o sa tangata i lunga o upenga te whailangi. O lo iei lapata inga mo ti munga ma mafa mo i lātou e au maule tu sa sa au ni sa wale se de anga iatu le wha ai ungo le vai aso. Whai mai le wha ai tau le tau mate sa wha te iere to tele le o ngā tono le vasaneina o suia wha fosei le susuru maro se le la ina yaso o tuanai i le mamafa o ti munga ma le pau i le vevela o le ea. Wai mai e mafua mai se vaenga vai vai o wingo le tau o lo ta tia ngā tai whale o le stete ai na afu ai ti munga mamafa i nisi vaenga o le Central Coast ma le Hunter Valley ma le tu i se sifo i Lake Macquarie na whaamawina le 5 mm o suawa i timu na pa uwai. E whaawau la timunga le soma whaatele ina atai au anga i atu le whaeunga le vaiaso au whaasolo atu ia winga vai vai o le tau i le tu i mātu o stete. O le amaue a inga i Queensland se wha mama venga le tau le tise i lalo se fesosoani le malo ua ofo i nane ai e ta i awheta la le pau mai le pili o mōli. Wai mai o sea fuafuanga le awha alu le 2.5 piliona le malo ma le sona folai e le premier o le state Stephen Miles au wha ua i pea o na wha alongoina tangata le taungata o le tau o le soifuanga. Whai mai Miles sa ia fola mua le awha o ngā le tala whaatau le tupe e wha ilua mai ei se soani peitai watu ai tele ma walangona watatau loa na whaia lea fola sanga. Whai mai le ai ei se whaasiringa mo le au mātutua ma i lato o iei concession cards ma maua fo i se soani mō pisi nisi la iti. O lo liputia o se rebate au pito i maualunga le ua ofo ina se whai ngā malo i totonu Australia. O loo matoi whaapola ina le Clubs New South Wales ina uailoane se tūlanga wala mati ai whaamaumau o tangata sa sia o lātou kalapu ma RSL i New South Wales e au fiai manisi e upu whai o malo. Ta ue lipo te le so o developers sa whaafai ruenga whaakon karate le company la tau te saunia por Kalame saini ei tangata pe auru whale o lātou whaelo o lo iei le avanu e mawhaino lātou lo mia ai whaamatalanga o tangata sidia mara miliona ma tuina i upenga ta whaelangi ma wa whaatino ai loa la nei ma le suenga leo leo. Ta ue se ripoti le tamai e wila wa iei nisi whaamatalanga o whaalau iloa whaapea pe ta i le papolenga o le company ina ne iau fia toi ma whaamatalanga e whaatatau i nisi tangata mautu langa fo i le au onanga ma lo whaatino ai le ngā ruenga ia wawe fo ia lea whaafitau li mai le whaatateleina. Tala muli, whaate ia nisi se tala la tamai o le sairingo se whaia onga le South Sydney Rabbitohs le watongi ane fo iei le whina o le sa whaia onga le Wallabies o Michael Cheika. O talafou le asona nafi na whaeroa atu e se whaamtananga me le ofisa siri o le kalapu o le ale tāpunia le avanoa se ia mai o na whaatara noa le whaia onga lauiloa o Wayne Bennett. Pei tai o le so u whaeroa mai u whao popo atu iai ma Cheika i le alisi. Mo lima sufitu tausanga le matua le soifua sa whaia onga i aua Australia le laka pi uni taru mai le rua fasa funu mara whaa ma anga i ai fo i le laka pi riki ma whau tuai i a Trent Robinson o le Roosters i tausanga o tuanai. Pa mai e ui e le i wha mautuina po o whea tonu e whianga i ai le i whaia onga peitai na ia whaeroa le Sydney Morning Herald o lo ia sia uma avanoa full time e avanoa ane mo ia le NRL mo le teminei. Tala nā le video Samoa, ina nei o sa tofi whairoa i a tai au